Pasukan Rusia merilis rekaman penghancuran senjata berat Ukraina kiriman negara-negara NATO dan Amerika Serikat di garis depan. Yang jadi perbincangan viral hancurnya tank Abrams Amerika Serikat di garis depan. Ini adalah rekaman pertama hancurnya tank andalan Amerika Serikat yang dikirim ke Ukraina. Tanker dari Brigade Distrik Militer Pusat ke-21 Rusia dengan tembakan tepat melumpuhkan M1150 ABV kendaraan militer modern Angkatan Darat AS pada sasis M1 Abrams untuk pembersihan ranjau, dengan bajak ranjau dan muatan linier. M1 Abrams ini keok di dekat Avdiivka. Tank M1 Abrams pertama kalinya dipakai Korps Marinir Amerika Serikat, USMC, di Operasi Mushtarak Afghanistan Selatan selama Perang Afghanistan melawan Taliban tahun 2010. Di arah Zaporizhia, senjata meriam Swagerak 155 mm buatan Swedia, si pemanah, hancur diterjang drone Lancet Rusia. Serangan tepat sasaran mengenai target. Di arah Donetsk Selatan, M113 APC kiriman Amerika Serikat juga dihancurkan Rusia. M113 kendaraan angkut personel beroda rantai. Kendaraan ini pertama kali digelar unit infanteri mekanis Angkatan Darat Amerika Serikat di Vietnam April 1964. M113 merupakan kendaraan berlapis baja yang paling sering digunakan Angkatan Darat Amerika di Perang Vietnam, dijuluki Naga Hijau oleh Viet Cong karena sering digunakan untuk mendobrak kumpulan semak belukar dan pepohonan dan menyerbu posisi musuh, tetapi julukan paling tersohor darinya ialah APC oleh pasukan sekutu. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Pasukan Rusia terus melaju di dekat Rabotino, arah Zaporizhia. Artileri kelompok pasukan Yuk Rusia menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan jarak jauh. Untuk menimbulkan kerusakan maksimum, kru Grad menggunakan taktik carousel api. Ketika satu baterai berpindah ke posisinya, baterai lainnya sudah diisi ulang, dan baterai ketiga berpindah ke posisi menembak baru. Serangan artileri Rusia dibantu dengan serangan udara. Да, чуть ниже, вот
Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 9 area tempat terkonsentrasinya personel Rusia di sejumlah titik di garis depan. Divisi Media Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 27 Februari juga melansir satuan pasukan rudal merusak 2 area konsentrasi personel, senjata dan perlengkapan militer. 1 titik kendali, 1 stasiun kendali darat UAV musuh juga dibombardir. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Oleksandr Syrsky bersama Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengunjungi pos komando lanjutan unit dan unit militer di garis depan. Para komandan kelompok tentara memaparkan situasi di garis depan. Kami menganalisis situasi saat ini secara rinci dan membahas langkah-langkah lebih lanjut yang diperlukan, terutama perlindungan pasukan dari drone dan serangan udara dengan sistem pertahanan udara, serta penguatan area tertentu di garis depan. Panglima Ukraina berbicara dengan komandan brigade dan batalion terpisah tentang keadaan di lapangan. Menganalisis permasalahan yang muncul di brigade. Secara total dalam 24 jam terakhir, 850 personel Rusia dilikuidasi termasuk 16 kendaraan pengangkut personel dan 16 sistem artileri. Secara total, Rusia sudah kehilangan 411.550 prajurit selama perang 2 tahun melawan Ukraina. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia baru saja merilis sebuah video yang ramai menjadi perbincangan di kalangan warganet. Terbaru dalam sebuah postingan di aplikasi perpesanan Telegram pada Selasa 27 Februari 2024. Dalam video menampilkan wawancara oleh seorang prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, Dmitry Dyachuk. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina yang ditangkap militer Rusia berbicara tentang hilangnya sebagian besar personel unit Ukraina selama penyerangan di Avdiivka. Sebelumnya dalam video ia menjelaskan bahwa pertempuran tersebut menuntunnya tinggal di gedung yang hancur selama 7 hari hingga tentara Rusia menemukannya. Menurut Dmitry Dyachuk, mundurnya personel militer Ukraina berlangsung kacau dan tidak tepat waktu karena perintah diberikan kepada mereka terlambat. Prajurit Ukraina itu juga menambahkan kerugian di pihak Ukraina tergolong sangat tinggi. Взагалі, я не знаю, знают ли они, чи я жив, чи в плену, не знаю. Пошел штурм, всех убили, я убежал через окно, побежал в сторону к своим, бежал по улице, в надежде где-то спрятаться или добежать к своим. Когда добегал, услышал стрельбу со стороны своего подразделения и забежал, спрятался в дом. И там сидел, ждал. У меня не было рации, связи никакой. Я не знал путей отступления, мне не было доведено. Ничего не знал, что делать. Знал просто, в какую сторону, с какой стороны меня привезли, и все. Не знал, что делать. Сидел так 7,5 дней. Очень замерз. Хотел сдаться сразу же, але боялся, потому что по мне уже стреляли свои. Я хотел выжить. И вот ждал я, сидел, молился. И настал такой момент, я услышал, что возле дома уже разговаривают на русском, выстрелы с автомата. И я понял, что этот момент настал, и зашли они в дом, и я крикнул: «Не стреляйте, я сдаюсь, я без оружия, я хочу жить». И меня взяли в плен. За 7 дней, да, я замерз, еды не было. Нашел в этом доме баклажку воды 5-литровую. Попробовал, вода была нормальная, пил. Но потом был мороз, и она замерзла, и дня 3 я точно ничего не пил.
Когда сдался в плен, меня, скажем так, взяли в плен, не знаю, как подобрать слово, красиво там, меня не били, я просто сдался, меня связали, обыскали, я не знаю, что это было за подразделение, это, наверное, мне и не надо это знать, завели, все нормально. Рассказал, что к чему, мне кофе заварили, печеньку дали, перекусил, и все такое, хорошее ставление было. После того, как попил кофе, ко мне подошел медик и спросил, чи потребую я какой-то медицинской допомоги. Сказал, что что-то у меня нога, я показал, увидел он, что это пулевое, сквозное, але такое незначное боком прошло. Он мне обработал рану, сказал, что все будет добре. Потери с нашей стороны очень велики. Когда я вышел с дома, там было очень много трупов в нашей форме, очень много. И это я не везде был, когда меня выводили, я просто видел. И я представляю, что было там далее. Это кошмар. И ребята, те, которые со мной были, не знаю, все так быстро для них закончилось, неожиданно, их убили. Я думаю, если бы у них был такой бы шанс, как у меня, просто сдаться, они бы сдались. Люди увидели, что нужно отступать, и сами бежали с позиций. Бежали, а потом уже через некоторое время дали команду отступать, а уже не было кому отступать. Уже большая часть этих людей была ранена и убита. Militer Rusia kian agresif menggempur pertahanan Ukraina memasuki tahun 2024. 24 Februari pekan lalu menandai 2 tahun invasi besar-besaran Rusia ke tetangganya Ukraina. Bukannya melemah, serangan Rusia dalam beberapa pekan terakhir kian masif. Setidaknya, 6 desa Ukraina di Donetsk Selatan direbut seperti desa Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, dan Stepove. Satu kota kecil Lastochkino di Pokrov Rayon, Oblast Donetsk direbut dan satu kota besar kota Avdiivka jatuh ke tangan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengucapkan selamat kepada personel militer atas pencapaian selama 2024. Ucapan selamat Putin juga ditujukan kepada tentara dan veteran pasukan operasi khusus Angkatan Bersenjata Rusia atas liburan profesional dan pencapaian mereka. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang kekuatan internasional untuk melawan agresi Rusia. Hari ini, saya mengambil bagian dalam pertemuan puncak khusus di Paris, pertemuan puncak para pemimpin yang diselenggarakan oleh Presiden Perancis. Topik utamanya adalah segala sesuatu yang memperkuat kita di Eropa, ketahanan dan kemampuan kita. Tentu saja persenjataan kita, kemampuan kita memproduksi senjata, pasokan senjata ke Ukraina, dan kesinambungan dukungan, kata Zelensky melalui pernyataan resmi. Zelensky masih menaruh harapan Ukraina lepas dari cengkraman Rusia atas bantuan Eropa dan sekutu besar Amerika Serikat.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.